Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana ucindezele ibhathini subscribe nje akubizi imali. Kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke iy'ndaba ezintsha zokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza nje lapho wona usicindeze ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje ngilethele-ke insizwa-ke laphana ebiyihlaziya uncoma-ke ungizwe ukuthi-ke uhlakaniphile-ke njengoba sengisazi ungizwe-ke impela-ke. Wathi nje yena-ke akahambi-ke ne-M_K laphana-ke wahamba-ke ne-A_N_C na-ke. Manje-ke insizwa-ke iyancoma-ke laphana-ke ukuthi-ke ncoma-ke isinqumo sangizwe-ke asithatha-ke iyabuza ukuthi-ke ukube yahamba ne-M_K ngabe wenze njani-ke manje-ke laphana-ke yaveza okuningi-ke le nsizwa-ke ongeke uzuze ukuzwe-ke ngami phela nje into dedela-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke. Manje sicela laphana sizwele le video noma-comment section-ke ufushe umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu ukuthi wena-ke ucabangani-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Uyacabanga ukuba ungizwe wagijima nesitokfela waba yibutho elisiza ubaba ngokuthi alwe noSiril ukuthi ngabe ukuphi namhlanje? Ngabe ubani umuntu ombhekile? Ngabe ubani umuntu oseduzane naye? Ngabe ukuphi yena? Ngabe ubhekiphi-ke mhlawumbe ngekusasa lakho? Ubani umuntu obesazombheka obezoba nosizo eduzane naye? Ukuthi ziningi kakhulu izinto abantu abangazazi abeke beklemezise ngathi bayazazi izinto. Nakho nje sebakhathala ukumthuka ukumthuka abantu. Sekudlulile yonke into, ludlulile ukhetho. Ngabe ukuphi nobani wenzani? Ngabe uzoba yini after zonke lezi zinto ezikhona ama-flops amangaka? Uma ungizwe ukuhlakanipha kwakhe noma ukubhadla kwakhe khanda, uyacabanga ukuthi usezwa nje kuthiwa nakho kusuka kunomuntu bamile bakhona kwi-organization noma bayesekile kuthiwa hhayi kunabantu abafikayo bezophuza itiye noma mhlawumbe bezoshare imibono yabo noma bezobonisa legal advices. Kuthiwa sebenikwa indaba zokuthi sebewo-president sebeyalinda kusasa uzovuka usuphethe usibani. Ngabe ukuphi? Abantu abolalela abantu bangabe bekhuza. Mina ungizwe-ke yabona lesi nqumo akasithatha ngaqala nganga-understand-a kahle. Hayi but ngahamba ngabona ukuthi ukwazile uku-check-a yonke into yakhe abone ukuthi no mani uzolimala lana uzokwazi ukuphila uzokwazi ukuqhubeka ngoba ngazi ukuthi namhlanje uma esebona futhi kusasa bezophinda abe yinto. Ayithi mise mhlawumbe ubegcogcoma shintsha aya ngapha mhlawumbe usezophuma kwi-M_K uyabona ukuthi into yakhona inzima phela ime ngomuntu oyedwa ime ngobabuncamalala kuphela. Uyena umuntu odecidayo ukuthi namhlanje uvuka kunjani. Abanye bavuka bethi bayofunga akusafungeki. Omunye ukhona namhlanje sasecu abanye baxabana bodwa laphana kube ney'nkinga eziserious ey'ngaka abantu abazazi. Manje uyacabanga nje it was a cool and smart move lento eyenziwa umacengwane. Ngeke vele ukubone lokho uma ngabe ubuka izinto ngenhliziyo nawe ngokuthi wena uyibutho nawe uyibutho elilwayo lezimpi zamakhosi. Mina angiyithandi ipolitiki ezosebenzisa abantu basemzansi ibasebenzise kabi ngokufeza iy'nhloso thize nanoma ngathiwa ubani. Akube ipolitiki leqondile kuphela. Kungakuthi ama-national problems abaholi kufuna bewalwe nge-ground benze izinto zabo bejike bephume nokunye. Angazi-ke ngoba phela ile ntozana i-M_K yini utata laphana une-Trinity kambe unani what do you call this thing? Nathi une-signature laphana uphethe u-A_N_C umnikazi A_N_C ngoba ujoyina i-Government of National Unity le nithi izobuyisela umhlaba emabhonweni yonke leyo nto leyo. Angazi-ke noma amanga noma iqiniso yini. Ngabe wayengayidirejista inhlangano phela uyabona naye nazi into ziyamfela akavela udirejiste ku-A_N_C makwisitokufela sakhe. Ayi kulukhulu madoda kulelo yabona umuntu omnyama wathi omunye umuntu angazi kuphinde kube kanjani kodwa nje ayikhona. Sihlale phansi sibuke sibhekane ney'mpilo zethu. Lokhu umuntu ekhothana abanye abantu lana uthathe ukuthi ungenawo ngisho unemoto ekhokha installment hamba uphana nabantu abanamiliyoni ugeza iy'ngwenya ngamanzi. Bafethu mina ngazi umuntu umthande lapha kude ngoba umsupport wakwenzela into enhle noma wayibona leadership yakhe kodwa hhayi ukuthi bezovuma ukusetshenziswa nalapho usubona khona ukuthi ngeke kusababikho effective.
Nina abantu mina angazi abantu ukuthi bakanjani.